Na ovim prostorima istorija nije samo ispisana u knjigama. Ona je zakopana pod zemljom, skrivena u šumama, zaključana u tajnim arhivama. Bivša Jugoslavija, zemlja sukoba i složenih narativa, krije priče koje su zaboravili i istoričari, ali ne i narod. Šapat planina, neobjašnjivi zvukovi iz dubina i nestale tone zlata podsjećaju nas da ono što ne znamo često može biti strašnije od onog što znamo. Danas ti donosim 3 zagonetke koje nisu riješene ni nakon decenija i koje će ti možda natjerati srce da zaigra brže. Prva tačka. Krećemo od najteže, one koja se mjeri u tonama. Gdje je nestalo zlato Kraljevine Jugoslavije? Zamisli konvoj kamiona koji usred haosa rata pokušava da spasi ono što je ostalo od države, ne vojsku, ne arhive, već zlato. Kraljevina Jugoslavija je 1941. posjedovala više od 80 tona čistog zlata, što ju je činilo jednom od najbogatijih europskih država po rezervama. Kada su nacisti krenuli u napad, dio zlata je u panici ukrcan i poslan prema Crnoj Gori, a potom brodovima prema Grčkoj. Tamo se gubi trag. Jedan dio je navodno stigao do Londona, drugi je misteriozno nestao. Neki vjeruju da su ga sakrili četnici, drugi da je zakopan negdje u planinama. Do danas ni istorija ni arheologija nisu našle sve poluge, a legenda kaže da ih i danas neko čuva. U tišini. Broj 2. Ko je oblikovao kamene kugle Bosne? U gustim šumama kod Zavidovića krije se nešto što ne pripada ovom vremenu. Savršeno glatke i simetrične kamene kugle, neke teške i po nekoliko tona. Da li su ih stvorile drevne civilizacije koje su vladale Balkanom prije zvanične istorije? Ili su to prirodne formacije, kako tvrde skeptici? Lokalni mitovi govore o vanzemaljskim posjetama i izgubljenim tehnologijama. Nauka nema jasan odgovor, a najčudnije od svega, neke od kugli su misteriozno nestajale tokom noći, bez tragova. Broj 3. Podzemni zvukovi kod Obrovca. Upozorenje iz utrobe zemlje. Tokom 70. godina prošlog vijeka, mještani sela blizu Obrovca počeli su prijavljivati zastrašujuće zvukove koji su dolazili iz dubine zemlje. Noću se čulo tutnjanje, metalni udarci i vibracije koje su parale tišinu. Ljudi su mislili da se ispod njih nešto gradi, možda vojni kompleks, možda podzemna željeznica. Neki su tvrdili da su to bile aktivnosti iz drugog svijeta. Iako su tadašnje vlasti pokrenule istrage, nikada nije